Inkosi yemhlaba iNgwenyama Mswati wesithathu lomuhla ihole esive seMaswati ekugidweni kwemikhosi wencwala njengoba uchubekele esigodlweni eNkabeveni. Ingwenyama yemhlaba iholeke lona libutho lalacwebetelako kanjalo Luthango yona ingatsha kanye-ke nembali kusagidwa-ke lo mkhosi njengoba sekungena elangeni lesine. Ingwenyama yemhlaba ihola leli bunje soloko kuchutsheka njalo nekugcinwa emasiko eveni leMaswati njengoba live leMaswati latiwa ngako ukuchubeka nekugcina wona emasiko futhi-ke lingilelo lihamba embili emhlabeni ngekuchubeka nekugcina buve balo. Indlovu yomhlaba solo ichubeke njalo nayo ukuhola libutho khona esigodlweni eLudzidzini njengoba libutho libonakala umgcomo ukhula ngelisuku. Kanti-ke ingwenyama yemhlaba njengoba ichubekele khona esigodlweni eNkabeveni useta uchubeka lo mkhosi uhambe ngathi tigodlo ngekwehlukana. Ngikhimbali Mavusi endzabeni temsakato eChannel yeMaswati esigodlweni eNkabeveni.